Part 5. Student Selection. Read with Area 3 in Copper. Student selection, tak ada issue di sini. Many are, these are understandable ataupun is self-explanatory. Cuma, we want to highlight consistent in the method utilized for student selection. Satu. Untuk diploma ni special untuk diploma. Diploma we got some issues those time di mana I think secara dasarnya I tak tahu sampai bila dia boleh ditarik balik. Pelajar yang tak cukup kredit in mathematics and science, the big group of the students tak boleh. Okay, there is a special note. If you need the student, anda boleh recruit student tu, anda kena bagi dia panggil enhancement khusus, course enhancement untuk memperkukuhkan bahasa matematik dan bahasa sains dia prior to the commencement of the study. Bermaksud, if you recruit pelajar diploma untuk fisioterapi, contoh budak tu matematik dia tak cukup kredit yang kita nak. Okay, you can recruit this student dalam kelas, kumpulkan dia. Tapi ada satu kursus yang yang telah disahkan oleh institusi anda untuk disajikan kepada pelajar, dan pelajar melalui kursus ini dengan harapan dia telah ditambah baik kemampuan dia dalam matematik untuk kita teruskan dalam pengajian mereka. Tapi kursus ini mesti buat sebelum mereka mula semester. Prior to the commencement of the study, this is very important. We allow that to happen sehingga sedemikian rupa lah. That's why we say this standard is very open. Okay, satu lagi ada institution tulis ke saya, bolehkah kita bagi satu bridging program untuk mereka yang STPM tak cukup? Contoh STPM kita nak C, dia dapat D. Boleh tak institusi saya buka satu bridging program? Okay, lepas tu bagi dia belajar, kemudian we can include them for the degree program. Tak boleh. Bridging program, ini JPT punya, bukan bertujuan untuk menggantikan syarat kemasukan masuk. Syarat kelayakan masuk, ini bridging program tak boleh pakai. Ia adalah untuk memantapkan kompetensi pelajar dalam kursus tertentu saja. So that is why, if your student fail dah dimasukkan dalam anatomi, kursus anatomi, bahan amai fail, you boleh buat satu bridging program untuk memperkukuhkan mereka punya anatomi sebelum mereka pergi ke tahun 2, tahun 3. Kalau anatomi dia tahu, dia tak boleh bezakan bentuk jantung dengan bentuk pinggang, tak boleh lah. So budak macam ni, you bagi satu bridging program. Alright, so this is very important. So if you mention the word bridging program, cannot be used. Alright, for that. Okay, just one. Okay, student selection. Okay, international student issue juga. So they have also English. You mesti kena establish what is the requirement. KPT dalam program standard kita kata kita gunakan MUET, itu kiblat Malaysia, ataupun CEFR kita guna higher B1. Okay. Jadi I cari dari internet, I'm not sure this is correct or not. Okay. CEFR higher B1 bermaksud MUET at least B3, band 3, IELTS 5.5, 5.0. Kalau TOEFL IBT macam-macam lah. Pearson bahasa Inggeris tu. So that is the thing. Anyway, you see kena check dengan KPT, JPT from time to time on dasar. Right? Dasar bahasa Inggeris untuk student international admission. Okay, sebab ini melibatkan dengan dasar. Right? So, okay. Satu lagi, must refer to specific admission for specific field. Tuan-tuan dan puan. Specific field, kalau you fisioterapi, tengok dalam specific field ada kita tambah. Berapa subjek matematik kena lulus bahasa Inggeris ke, lulus apakah, you have to go and check, go and check in your specific field. Alright, so the next I think, okay, important thing is HEP can set higher admission requirement. Okay. Let's say my institution, we always set higher than what is stated here. These are minimum. Minimum bottom line dah, paling sikit. Okay, so if you are, ada university dia, some university you take different segment of students. Alright, student in a different segment, IMU different segment student compared to another university. Okay, UM and UMT certainly they have different segment of students. Alright, so you can set the admission requirement. You can set higher, right? Always higher if you need that. Right? Okay, and I think this is minimum requirement. I mentioned a few times. Alright. Okay, and okay, another one is its equivalent. STPM or its equivalent. You mesti kena define apa maksud its equivalent. Sama ada equivalent dengan A-level ke, whatever system yang ada di dunia ni that we might not know. So you mesti have to set
its equivalent ialah apa? Okay, you kena define, right? So STPM Matriculation Diploma itu equivalent. A-level, GED, kau yang China tu adakah equivalent? So you have to set that.